People Hills Leader Conference pen Phuluni Hemrong Wangalong Mai Kapado. Hamren along ex-UPDS Welfare Society ato Mai Kangni. Langlokso Lemspan Annual General Meeting Kangni. Kardom ada birta longpen nili birta thanbang Sami Monica Milikpi nom birtang tonpen arjitha. All People Hills Leader Conference Thiekpen APHLC Chiti Kepar ni Phuluni Hemrong Wangalong Songamai Padopon Pusin nilitang Perangke pen Ladak birtang pali. APHLC asong kapang dangji aphan purang Phuluni Hemrong Wangalong Chiti Kepar ni kapado Songamai along Songamai Phumati IAS barim jai kathar chetong dot alang li song ke mangalang kachetong arada phan than pachini APHLC ke ban party lo seta non akimi selam tulo anke non ke akimi ke selam to pot ke la adang isi Karbiang Long chot kali Karbiang Long district ini chot kali ha di mahasawan ta nilitung kapang dan hala dakan ta duplasi la kapang dan kapikir dia pansi pinike la legislative assembly a constituency arlo APHLC a committee piniseng la sonda taksi itu ngalong kaprek bokajan ba dia ham hotel langsung haflong la penke haurakhat ke daklo difu antan litung seng ponpo la pen alang litung si la APHLC kapang tang yapan sik sidul kapang tang yapan autonomous state ke long vek yapan la pen long lik ke la ke cerai long vek yapan la pen sakori anta litung inglong aso tompan karpiatum la pen inglong aso tompan ke long pet yapan ke long lap yapan si nilitung la komiti ke seng ilo la pen non litung arjulong lo village grazing ground la pen PGR la antar abolish hide si bet war si la long di anta bang pansi pata di PG tu la kan ni litum ke don dun di la sila APHL ke tum ke di litum APHL 6 schedule se pangtang nahi putang lo 6 schedule ke paragraph 20 long pulo 6 schedule area ke lagi tribal atau pancok tu ada ke to la pot la pata le pisita tribal atau pansi inglong aso atau pansi pata pipek nanti aku jom si pipek lagi ni itu ke claim nanti asong an ke claim di violent pen kali sita non violent pen itu democratic system pen Karbiang long lega cerai long pet japan Karbiang tom pan la pen inglong aso tom pan kacerai long pet japan Korea ta arlo somara tu man ta sakuri ke long pet japan dukan kadu ko benta hitian ta ili tum si kacerai long pet japan sini tum la claim vekpo la ke claim japan si la committee ai hui ke seng Kursing timung pen cepahem phua mai along Phuluni hawara long kapuche penangan ki theke dinga pam phubang phiatum chetong don Difu Municipal Board kapar luangkang chiti ni phai kre CR ni pen ahema home tin along Difu Municipal Board la pen Karbiang Long Unemployed Engineer Association atum pen ka homri dam jia phan KAUEA pachethang chun bang eslek theben kanusa hemalong birtang pale Difu Municipal Board Chairman Rakho Pen Khada Teng Pen Difu Rong Supiang Kang Chiti ni Phai Kre CR ni Pen Adon Tina Hem Kahomri Padoji Lasi Difu Rong Supi ke Dora Ratu Makenang Soda Lo Mukhai Hui Kachithik Jia Phan Pachini Alang Litum Pen Ahema Hum Tin Kahomri Dam Jia Phan Kapachini Pona Thela ke House Tax Abaha House Assessment Survey Padopon Popusi Birtarip Dunglong ex-UPDS Welfare Society asong mate West Karbiang Long ar lokiro klembang phudoana tum chingrum si chiti ni phai keparni chithan pare amai hamren rong karbi committee hola long kapado pon birta pherangke hundor kropen birtang pale ex-UPDS Welfare Society me phumuni ram rong hangpen mai chipa hem phuponsi mai long ex-UPDS Welfare Society dun mai phumohon kathar chunbang munthi persik Robi Teron Finance Secretary Akar Teron na pen Joint Secretary Dhon Rong Piatum Chetong Dun Mailong ex-UPDS claim bang phuatum hembrit kachuboche akidu ka kisung lapen choklem chudam amo kisung akatora alam the hai hui mikri jangring anpin pen kachikimu alam the chithan pado lasinon iprang ansu se avar sai kilong rapeji
kereng rapet jia phan bidi sore kachipa choi padopon UPDS kachisong ajoini si sarkar pen MOS chitok longroh monta kapachun pamejia phan ke ingsam jin pen kachisong ington tedet nangjilang pusi maya long chingki chithan pon आज बिंकुल पेनेली तुम लबासो केदार्स किदु किसु आपता के तुम कचिनी फंसी पिनी के बा तपेल इफ्रांगे वांगी से तमे आसो सेली तुम उठत एमओएस त चितक लगनचत लबासो एमओएस इम्प्लीमेंट जे फान नि तुम आसो से जाको उचित पिजे फंसी नि तुम उठत कचिगरुम थु तपेली तुम लद्दाख पिनी अनचुत कली निली तुम हालपु स्टाना पार्ट कार्बिआंलंग डिस्ट्रिक्ट हाला दासे तमेनी तुम कचिंगाय पादोजी लासी आंसो सेसिनेली तुम चिंगरूम पेन एमओएस का चिंगी पंता पुथर नेली तुम चेसोंगी पंता चेसिक पला चेसोंग मने ला लहनेली तुम बांके अपना असल लेका चेसोंगी पुकली नोना बांके नेली तुम ला सामजिन के चेसोंग पला mai long bang paro isi doji ex UPDS Welfare Society claim bang photum chetong dunsi alang litum akimanga lam the chingki chingwai pon sarkar atum ta alang litum aphan alakha dower jilang puta aning ki thepen prek jam abar cycle long dun chia phan towar ka chulang alam the phirang kya tumang no chethan rinti exhibit cadres do an un kachitong un anang bong kachingwai ke lahan no kidam tang 2011 25th November MOS chitok det pen labang su I court ta implement kwanang deng liloma labang su puthak tan lu chengwai pon lo lapen ke kiwang gilang labang su accord ta implement close by close ta implement ji phansi nilitum cadres rank and file lang bong an nilitum chengwai pon do lo osa lapen thu jasan pet kachesong ve katum rank and file lang bong jasan pet cadres ang bong sarkar pen kelong nangi abar sai kon ma kelong nai labang su kelong lo dia da puthak tan tum chengwai pon padikrim lo lapen ke kiwang gilang ni labang su sarkar pen along tum phan kipalang pon ji wareng awar sai pen chenglo kadu kawe laso kireng awar sai kipit pon ji puthak tan tum chengwai pad pon lo Normal of support fund bir tamong topic sina. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Difu, Karbianglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbianglong, Assam.
Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731, 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Dihinamo Piputhot Birta Halong Wang Twiglo. Langlokso Lenso Methansa Hemalong GT Caperni Annual General Meeting Padoposi News Salong Birta Pali. Lem Samai Pubidia Singh Bepen Kachari Annual General Meeting Amaya Long Lem Sachun Bang Sukur Singh Bepen Sikachetong Aradapan Mike Halam Than Pachini. Maya Long Ninkan Surini Rakrisir Keplapen Inkoy Ninkana Praman Kiklem Keta Ponjia Pan Kachingway Aklong Paledam. Annual General Meeting Amaya Long Cooperative Society Science Inspector Rajan Timung Lapen Arisang Hoatuk Chetong Dun. Ada Birta Bang Kela Ponsi Kang Tomponiklo Domethak Me Kurang Thu.